lompat diri overlap 3 kali. Lari 6 menit, lari 6 menit. Lari 8 menit, lari 8 menit. Lari 8 menit, 4 menit terakhir. 4 menit terakhir. Atur napas. Ayo 10 ayo, atur napasmu. Last lagi. Menit-menit terakhir. Cepat, sudah banyak.
menit, 20 menit. Rompinya dilepas. Ayo bangkit. Lepas rompi bangkit. Lepas itu. Ya, lepas bawah. Itu kalau makan ikan bandeng ya. Ikan mulut. Jalan. Santai sambil dinikmati. Sambil jalan, tarik napas, buang napas pelan-pelan. Buang napas, tarik napas.